tuntruma chuan mizotan SAPTLANGVALA kan ti Watkin a robot sa chanchin ngai nom tak kan ngai thlale don ani he hminga mizoten an ko Watkin a robot si Carnarvon Midwelsa ni somni pakhat September sangkhazaria somriat parukha na pianga damdoi chopol danjir thiam chemis ania lungle khalai chuana slate mining a chemis na athok thin Ruben e Toria Sarmona chiara tangin apiang thara kumsang khazakwa pali tanga sang khazakwa paruk vela Evan Roberts beirul nena inzom hlimna tangkhan tharau bote na satakin aveita a kumsang khazakwa pasaria Keswick Convention England telvea chuta thu soi pakhat chuan Assam le India marchakrama namtam tak thim thaman la thua gospel eng an mamo ema tunge kal chokanga chandam na thu thlenang tia thiam taka soi SAPTLANGVALAN lo ngai thla chuan aril ru khoi ema pen chuak turin aril ruin tiam nget ve ta ni hemi kum ve khian Dr. Fraser chu Mizoram thok turin a impea ama pui turin Watkin robot chu asoma sen so zong tum sak atiama tin dam lo en kol dan tlang pui dam doi cho pol le siam dante pharmacy en kol dante azir boka ti chuan missionary tura kaushan tirle nem nge po ni lo an som po ni lo ama mi mal phur na le in pek na te thanem ngai na te wang chuan Dr. Fraser at nu pa chu azui ta chot maya ni som pali October sangkhajakwa pali khan sapraman chuasana ni kwa December sangkhajakwa pariata aizol an thlengani tlangwal kumsom ni pani ania wangin alo thlen lim chuan SAPTLANGVALA tinang ko mai thina athi thlengin apulen ta a hote ro chuan PUTLANGVALA tinan ko ber ama hi pazaidam mangai na nga tak patai male huaisen thudik nia hria chu tantla thin mi zong in aril ruang puve tura ring thin le rin na in ngatlut mi ni apu Dr. Fraser damdo in pan na thingtlang khuwa tanga local mitam tak le dam lote no pangza chuang la ya en kolte chung jinga Christian in pe fel deute crossi pai vua pathian tu shila atir chu ata kil koi tu le lo chom tu ber chu SAPTLANGVALA hi ni kha chu tlangwal pakhat puan dum sin khola dewa tanga local hian an dispensary damdoi alavea SAPTLANGVALA le dala chuan an omna khuate pathian tu ril tu ten an tlo to le to lo thu te ringtun omle omlote an zota mikhwal chuan Mizoram marlam dep Manipur lam senvon khuwa tanga local ani thu te an khuwa thu ril tu an la kalngai lo thu te na changa inlalin le kha chiar thiame zawh saplui zirtin hnuai ziak le chiar zir tonia lusei tongpo a chiar thiam tichuan chanchin thra johana ziak bumal chu anlal chiaratan mi khwal chu an thon ta ngala he mi khwalan biaki aizola bel nota in hlo taite sena tia kaulen tak lal than khamania kumsang hazaria somriat pakwa kholiana piang senvona pem ringtu le pastor masajinga mi nita April ni somni le pali sanghajakwa somnga pakwa rengkai khwa William takani thu ahnu kum somni paruka SAPTLANGVALA hian ale khathona asoi nge ahnu fe a senvon lal kam kholuna chuan johana bukom nung lampona chuan kapu ile khaburon thon hinangwa lokalin a omzia miron shilfiaro tiaziakin khwalzin kuta anthon kirvele tani chu johana bukom pon lama thuzia ka mu chuan SAPTLANGVALA chu arilru khoita ema zinngei tumin a inbuat saita ngala chuti laya Manipura political agent Major Shakespeare tarmita hnena Manipuram zin phalna dila sanghajakwa pakwa December thlatop lama phalna chupe kanitani SAPTLANGVALA chuan aizola in hlopa le khazir pani lungpaw wale thangkaya te chu puak phurata nanla crossi pai thren khat hruain January thlatop lama senvon panin an chuak tani tluang takan thlen hnuin an kir lea an holama verve khwa lungpaw wale thangkaya te chu Christian anin peta a vai phei chi peng ve ve nia Manipur chim thlang bela ring tu masaber pani anitani tichon SAPTLANGVALA te chu February thlatop lam sangkhajakwa soma aizol an thleng le tani
sikul honga senvon thuchil tura arang thei anga mi tir SAPTLANGVALA chuan atumta a thuchil tura aizola ring tharte te zinga tholom khona reilote ya chengli atlin thaya Dr. Frasara chom no pangzinga Manipur ram thim senvon kaldu azongta a mi pathum savama thangching puya taite le wanji ka te chu anin peya mei sangkha zakwa soma aizol chua sanin mei thlave khian senvon khuwa anthlenga anni ho hi mizoram atanga rampona mun nget khuartura missionary kalma saber ten nitani hengte hi SAPTLANGVALA tir chuate anni nge SAPTLANGVALA le missionary pathum ten senvon an vathlen atanga chutin Independent Church of India anudaya an mingpu chuan Manipur chimthlang biala chanchin thlen Diamond Jubilee chu kumsang khajakwa somriat panga khan an loma souvenir tepo an chu ani SAPTLANGVALA tir chua missionary pathum te rongbolna a Christiana impema saber te chu thangura thangnei ruma le kai thanga ten nia tichon ring tharan puntak zela wangin SAPTLANGVALA chuan mission hadin halongai ta thadau kuki pioneer mission TKPM hadin tani hetia mission thana adin chan hi thil pani omina hriata pakhat chu chanchin trawashil tu Mizorama Presbyterian ko shantan anbial pon ania anin rol harem lawa chuwangi mission shandin hatula apani na chu helai vela ring tu te chu mizo na thlak vekan nia anma ni hring tu Mizoram Christian tenen inzom zel andua Manipur tlangram zongzong chu Baptist Mission Field ani loisia anhena om handu de lawa chuwangi SAPTLANGVALA hian mission shonadin lo thei lo ni in nalang SAPTLANGVALA chon a mission din thartran kumsang khajakwa som pakhat khan collecting box asiama achin le asirtina arongbona chanchin le anma ba kauzia te ziaka kumkhata paun kwaleka arammi missionary pakhat roi thai ani dan le paun ni leka zirlai pakhat som thai ani ziate thalak tarin aphaulanga mi hip thei takina buat saya thei top chuina bei vela ringtu te po anpung chakle SAPTLANGVALA chuan hun khir tak atongta ama chom tu le kai shwai tu apu ber Dr. Frasara chu anachi ama aril ru abuai deuh hiala sabrama en kol ngai hialina oma tichon an kaltani damfela lo chuale poin Mizoram Borsap HWG kol boy thua anin norna sa a atopa an pan in Mizorama om han phal lo ve a kola chu political agent in Manipura son chuania Dr. Frasara po Assam ram Lakhipura om tura son ani ve bok henga wang hian SAPTLANGVALA po Mizorama om zuizel arem chang talawa Kolkata a ain suan thla a Barakpora om hun hakhuartani England le America a thian tele ram thim veitu te puina in a mission din chu en kol sham shama mingau missionary te da theina tur arong bolna biela tronga laili bertura angai silchar kiang Lakhipura munpui siam hatuma chuwangin Kolkata omrei manlovin tholom khon tu le anhu zela mi ten an thon na tur munpui deuh siam turin kumsang khajakwa som pani khan England a kala chutarang chon America tanga pem Wales America ho chena Eastern le Middle West state lama Dr. David Lloyd Jones nen tholom khon turin anjin zela kumsang khajakwa som palia India rama akile chawani SAPTLANGVALA chon upa ardala chu amisona field superintendent na vuana senvona om turin soma ani chu January sangkhajakwa som palia enthli thlain senvona zina alo ho nu chuan anin siam chuka anchung kuainan thok chuak ta March sangkhajakwa som palia senvonan thlenga ardal hi zorampo na missionary puitlinga chuak ma saber kan thriat treng turani thadau kuki pioneer mission chuan Presbytery ma saber senvona December ni somni paruk sangkhajakwa som panga anneya hemi tum hian ardala chu pastor an em ngenia thupoimo tak anrel ho bokani hei khom pui thom hi Reverend William Pettigrew Manipur tlangram zongzong huama Tisfield a rongbol tuina lo hriat chuan alom lo hlea abiala nei hi kumsang khazaria somko paruk January trangda ina ni toa
kumsang khazakwa som pakhata khan senvona ringtun awmte hria in atlo to a chulaya thok evangelist teacher ho hakau khoma anhlo let ni pek tiamin American Baptist salut turin athlema masen mani hring tu mizau kau hrana tanga kal chua chu thil theya an ngai lawa an lo hnol vekani anua presbytery hial neya an omti a hriat phei chuan alom lo le zualani Reverend William chuan SAPTLANGVALA chu Protestant Mission Society dan bo chia American Baptist Mission Field ta phalna nei lawa aruka mission din le boina siam tua puin Manipur political agent hna thlenta a Manipur Durban President Higgins Reverend Pettigrew Trian chuan rasi hauso ya tira Manipur hi chuasan vekro ti in senvona Presbyterian man lai ngei chuan sarkar thupek kengina soya SAPTLANGVALA chuan khochen zo vele Calcutta pan ngala midangte ro chuan an rongbol na pa ngai an chhun zom zelani chuwangin Manipur sarkar chuan ra sidang lalkhozama chu January sangkhazakua sompanga atir lea political agent ma a field superintendent Reverend R Dala chu inlan turin an kauta a R Dala chuan thoktu zong a hruaya infalan thlenga political agent ma inti thei deuh takin a hruaya lungina khungngal ra si chuan a ring ani ome chuti laya political agent chu aizola bor sap thok hrepto HWG call sap ania R Dala chu R Dala pu Dr. Fraser nena boy thua lo in nok nek to a mel hria tha em alo nia reitak in muto lo thianang mai in call sap chuan halo loma Mizoram chanchin te soidunin hemitum hian sap tong le lusei tong in pol nokin antiti HWG call chuan R Dala chu Baptist Mission aimo Wells Mission aimo in chunglu turin thuro na peya mase R Dala chuan ring thar te chu Wells Mission thurin le inkai hruaina hnuaya sei lian ani wangin Baptist Mission kotapek chu a himarin lo thu le ama nge po in thado ku ki pioneer mission a omreng a thlanjok zia a soita a political agent chuan kailam hnuai biala zalen taka rongbol phalna a peta jokani ani le kailam chunga po kanmi le saten omto sia chungte chu engtin nge niang tin R Dala chuan a zot le a kailam chunga chuan inmi te omto na khuwa a chau rong in bol thayang ti in political agent chuan a changa chutiang khuwa sarkar in ziak ngeya chinchia te chu khoriat chian ni thadau ku ki pioneer mission ti hi huap jim dewan thria da wangin kumsang hazakwa somni pathum khan Notice India General Mission NEIG ti in an thlaka anua huap zaw le zual turin Indo Burma pioneer mission ti in an thlak le bok SAPTLANGVALA mission din chuan ma son zela ring lo mi te chu ring tua siam chak angreng hlea Manipur ma ngot po kumsang hazakwa somni panga a chiar puyan nei khan kaushan mi sangsari zaruk somli pakuan omtoni kumsang hazakwa som paruk vel khan Tripura rama mizo te chena zampui tlang tunga cheng raja sangfunga phulung sei kho somna changin anlu thla anuwa sikulte hongin pastor ten da zui zela kumsang hazakwa som pakwa toplama chuan kaushan mi sang khazasari somliat pakwa antling toni Bangladesh rama mizo na thlak te chenna Chittagong Hill trek sapo rongbol tumin kumsang khazakwa somni pali malam khan bul hantrana rongbol tu then khatpo an omtir man ome ma se omzaneyan tho main munpuilama boina wangin an thok hlei thei talo ni nalang NEIG Manipura Reverend Lalthan Lianan kum sompali tho nuin kumsang khazakwa somnga pathum khan barmaram tahana pema kumsang hazakwa somnga panga a SAPTLANGVALA sumpek rin chanin andina atira chuan Burma Presbyterian Independent kaushan anin vua kumsang hazakwa somnga panga tangin Independent Church of Burma anin vua tathung kumruk chung lakin member sing khatsang ni lion tlinga primary school somni le middle school pathum anhong manbok SAPTLANGVALA mission din hian kumsang hazakwa somli pasari khan senvona Dala Memorial Bible School dinania munrem chang jok sialmat churachanpura sangkhazakwa somnga panga khan sonan tuma chuti lai chuan kumsang khazakwa somnga pakwa khan tahan Burma a R Dala Memorial Bible School chu hon anita jok ani SAPTLANGVALA din mission a hian boina chuak ta a
Manipura ma chuan kumsang khazakwa somni pasari vela intranania Sabram laman how tu te Home Council le SAPTLANGVALA inkara te Manipura ma an miroi Mingau Missionary le SAPTLANGVALA inkara te nia an boidan hi anamai lo hle ni tin bar maram tahan vela an rong bol na po kumsang khazakwa somruk pani tangkhan an boi vele a awang lai chuan a so sang hle a biakin te po engemaw zat kharania Reverend Lalthan liana po lung ina rei fe atang heng he ti chuan an ke zui ta ni he mission tin tu le abul pui ber SAPTLANGVALA kha Bible zirna hmuna kai ngai lo kaushana po minaran upa po ni lo pastor turanem nge po ni lo missionary tura tu ma tir chua ni bok lawania chu wangin ram thim nor le sut en lama chakle ma se aram lak le a kaushan tin te ti nge tura en kol le rel bol na ate har satna le boina an nain a chin fel ko nga te atling vak lawa athok tu lak te mi zia le ril ru man tok lo boka kaushan kalmang het le omzet luan tling din chua ko nga chuan atling lo hle ti thei ome chu wangin amison in rong an bol na hmuna boina chuak thrin ni na lang hetianga mission hnuaya boina so san ma deu Manipura ama ertu Dr. G.G. Grozier chuan New York a unau pa hnena lekha thona America mi ni lo dan sarkara thlena Immigration Commissioner Edward Kurai chuan April ni somthum sangkhazakwa somthum pani ma ngeya SAPTLANGVALA le achung ta chuan America chua san turin thu apeta a ti chuan an chua sana Toronto khopui Canada a an pem lu ta ni Amison din hnuaya boina so san lai tak afata in hauri benga khat reng chungin ama in Toronto a chuan ni somni April sangkhazakwa somruk pakwa khan alei thorim na chu alo muthil san ta ni kumsang khazakwa somnga paruka amison din jingami tahan Burma awmte chu tan chuan Manipur State Kachar District Bangladesh Chittagong Hill Tracts Tripura State Burma ram le Mizoram an kaushan member zong chu nuai khat deu tho omin anin hriani